Hi guys! Nabalik na po dito sa ATV and this time, tinood na yun eh. Same outfit, same place. The ATV Adventure here in Barili opens at 9 a.m. and then they accept bookings. Last is 5:30 p.m. Be with us as we hit the roads. Let's go! Payong pas. Ready? Bang. Ready? 1, 2, 3. Isa yung kamot. Kana jubuan yun mo? Ana, normal. Normal ani mo? Oh. Okay na, ana. It was at this moment that she knew she fucked up.
Bangag Lapus, the destination. Best part ever. Kabatisan ba't yakutin? Amin ako kakuwara. Mas pati man ako daw. Oo, nga na sa tumoy. Nga na sa kukuy mo ha. Ako lagi na lagi sa batiis. Pero klaro kay siya kay. Ako nang gituyo kay para ingon hugaw gid siya. Ay, in fairness, limpyo kay kang Marte. Dito, ngano na siya, oy. Saman.